Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu emisije Travel or Not. U ovoj epizodi vodimo vas na Majorku. Majorka je najveće ostrvo u Španiji i pripada grupi Belarskih ostrva u Sredozemnom moru, zajedno sa manjim ostrvima kao što su Ibiza i Menorca. Zanimljivo je da je Majorka poznata po spektakularnim planinskim predelima, ali i po živopisnim primorskim gradovima, dok je Ibiza više čuvena po svom noćnom životu i plažama. Iako nas je lepo vreme ispratilo na krstarenje koje je polazilo iz Palma de Majorke, na povratku smo imali manje sreće. Uprkos naglim promenama vremena tokom našeg boravka na Majorki, pokazat ćemo vam delove ostrva koje smo uspjeli da snimimo, neke od najpoznatijih plaža, gradova, kao i nekoliko mesta koje turisti često previde. Naš obilazak krećemo od glavnog grada, Palme, odnosno Palma de Majorka. Playa de Palma najpoznatija je gradska plaža i nosi isto ime kao i sam grad. Proteže se nekoliko kilometara duž istočne obale, široka, ravna, sa sitnim svetlim peskom koji izgleda kao da je iz kataloga. Ovdje se ostvaruje veliki broj smeštaja zbog prelepe plaže, a i blizine aerodroma, kao i samog grada. Iza ove dugačke plaže nalazi se čitav niz kafića, restorana i hotela. Sam grad Palma je moderna mediteranska prestonica sa širokim avenijama, shopping zonom i jednom od najimpresivnijih katedrala u ovom delu Evrope. Ali stari grad, njegove uličice i cela priča oko gradske katedrale, to ćemo ostaviti za kraj emisije. Taj deo smo snimali noću, kada Palma izgleda potpuno drugačije, gotovo filmski. Na kratko se premeštamo na zapadni deo ogromnog zaliva u kome se nalazi Palma, do mesta Magaluf. Ovo je jedno od poznatijih letovališta na Majorki, posebno među mlađom publikom iz cele Evrope. Magaluf je zapravo niz širokih plaža, šetališta i modernih hotela koji se nižu gotovo bez prekida uz obalu. Iako je Magaluf poznat po noćnom životu, tokom dana izgleda potpuno drugačije. Ovo je jedna od lokacija gdje se najbolje vidi koliko je Majorka raznolika. Cela ova obala uređena je tako da se lako prelazi pešice, pa se iz jednog dela grada jednostavno nastavlja u sljedeći. Sa juga Majorke selimo se na njen sever, u mesto Can Picafort. Došli smo do severa Majorke. Ovo je Can Picafort, mesto koje ima malo drugačiji ritam od obližnje Alcudije. Ima lepo šetalište koje uveče oživi, a plaža se nastavlja na plažu Muro koja vodi sve do Alcudije. Ovdje nas dočekuju talasi i velike količine trave koje je more izbacilo na obalu, verovatno zbog kiše i lošeg vremena prethodnog dana. Ipak, ni to ne sprečava ljude da uživaju. Neki šetaju uz more, drugi se kupaju, a mnogi jednostavno sede pored obale i posmatraju talase. Can Picafort je mirno porodično letovalište sa dugom, širokom peščanom plažom i obalom pored koje se nižu kafići, restorani i hoteli. Čak i kada vreme nije idealno, vidi se koliko je sve uređeno i koliko prostora ima za ljude koji ovdje borave. A onda, da steknete pravu sliku o mestu, evo kako Can Picafort izgleda u sred leta, kada je vreme stabilno i sunce u punoj snazi i sa morem koje se potpuno smiri i dobije onaj tirkizni ton
po kome je ostrvo poznato. Plaža u Can Picafortu se zapravo nenametljivo nastavlja na Playa de Muro, jedno od najdužih i najpoznatijih plaža na severu Majorke. Iako je danas oblačno i kiša nam je pokvarila sve planove, mi smo ipak došli ovde na sever Majorke da obiđemo i ovu plažu. Ovo je Platja de Muro, jedna od poznatijih i lepših plaža Majorke, pogotovo severa. Dugačka je skoro 6 km i pričak je dosta dugačak, tako da je idealna za neplivače i porodice sa decom. A mi po ovakvom vremenu idemo da se prošetamo malo plažom i da vidimo kako ona izgleda. Iako je vreme bilo oblačno, Playa de Muro i dalje izgleda impresivno. Na plaži je dosta ljudi koji uprkos tmurnom nebu šetaju pored vode, sede u pesku ili se čak kupaju u prilično razigranim talasima. Duga ravna linija peska proteže se kilometrima, pa i kada vreme nije idealno, ova plaža ostavlja utisak prostora i širine. More je ovde poznato po tome što je vrlo plitko na velikom potezu, pa čak i talasi deluju blaže nego na drugim delovima ostrva. Tek kada se sunce probije kroz oblake, vidi se prava boja Playa de Muro. Voda postaje kristalno bistra, lagano tirkizna, a ceo ovaj peščani pojas dobija potpuno drugačiji izgled. Konačno smo uspeli da snimimo tu pravu tirkiznu boju. Prekjuče je bilo oblačno, juče je padala kiša, a danas je i padala kiša i bilo oblačno i s vremena na vreme se probija sunce. I kao što vidite, iako je vreme prilično loše, ljudi i dalje ne odustaju. Iako su talasi i dalje prisutni, sve izgleda vedrije i življe, pa ljudi odmah koriste taj sunčani trenutak, ulaze u vodu, sunčaju se ili jednostavno uživaju u retkom periodu stabilnijeg vremena. Puerto Alcudia je najveća turistička zona na severu Majorke. Poznata je po dugoj peščanoj plaži, uređenoj obali i velikom izboru hotela i apartmana. Samo mesto se razvilo oko luke, koja je danas kombinacija stare ribarske tradicije i savremene marine. Marina u Alcudiji je jedna od lepših u ovom delu ostrva, uredna, sa širokim molovima i brodovima različitih veličina, pa daje mestu osjećaj elegancije i reda, bez preterane gužve. Kako dan polako prelazi u veče, sve dobija topliji ton. Puerto Alcudia, savršeno mesto za kraj dana. Ja se nalazim na plaži, ovo iza mene je zaliv i kao što vidite ljudi i dalje šetaju pored mora. Tu je također i glavna promenada, puna kafića, restorana i prodavnica. Idemo malo da prošetamo i da vidimo kako ovo mesto izgleda uveče. Svetla se pale duž obale, a ljudi se lagano premeštaju sa plaže na šetalište. U tim večernjim satima Puerto Alcudia pokazuje svoju najprijatniju, najživlju stranu. Promenada postaje glavno mesto okupljanja, puna je kafića, restorana i prodavnica. I sve je organizovano tako da posetioci mogu lagano da šetaju bez žurbe. Cala Agulha, Majorka u svom najboljem izdanju. Pesak pod nogama, miris borove šume i voda koja se preliva iz tirkizne u tamno plavu.
Cala Agulha je jedna od onih plaža koje najbolje predstavljaju severoistočnu obalu Majorke. Širok pojas finog svetlog peska, okružen borovom šumom koja daje mir i hlad, čak i tokom najtoplijih dana. Ovdje priroda izgleda gotovo netaknuto, a boje se smenjuju od potpuno providne do duboko plave, u zavisnosti od toga gde pogled padne. Sa ulaza na plažu pruža se fantastičan pogled na celu uvalu. Pesak koji se lagano spušta ka vodi, brda obrasla borovima u pozadini i dugačak pojas mora koji menja nijanse iz minuta u minut. Cala Agulha je poznata po svojoj širini. Čak i kada ima više ljudi, nikada ne deluje prenatrpano. Prostor je prirodan, otvoren, a sve zajedno daje osjećaj da ste daleko od gradova i turističke gužve, iako ste zapravo samo nekoliko minuta od obližnjih naselja. Cala Agulha izgleda impresivno iz svakog ugla, bilo da ste tik uz vodu ili da pogled usmerite prema celom zalivu. S razlogom važi za jednu od najlepših plaža Majorke i za mesto koje vrlo brzo osvoji svakoga ko ovde dođe, makar na kratko. Na krajnjem severoistočnom rtu Majorke nalazi se svetionik Cap de Pera. Podignut je na visokoj steni, pa se odavde pruža jasan pogled na otvoreno more i jug Menorke, koja se po lepom vremenu jasno vidi na horizontu. Svetionik je okružen oštrim stenama i niskom mediteranskom vegetacijom, pa sve ima onaj autentični, pomalo divlji izgled obale. Vetar je ovde gotovo stalni pratilac, a talasi često udaraju u stene ispod svetionika, praveći prizor koji izgleda i moćno i smirujuće u isto vreme. Ovo je jedno od onih mesta gde ne dolazite zbog kupanja, već zbog osjećaja prostora, širine i tišine. Samo stajanje pored ograde, iznad mora koje se razbije ispod vas, daje utisak da ste na krajnjem rubu sveta. Istočna obala Majorke uglavnom izgleda baš ovako. Visoke litice, uvale sakrivene među stene i plaže u tim uvalama koje kao da su napravljene za one koji znaju gde da ih traže. Ovo je Cala Mendia, jedna od tih malih skrivenih oaza. Cala Mendia je upravo ono što mnogi zamišljaju kada kažu istočna Majorka. Zaklonjena uvala sa mekanim peskom i more koje se boji od tirkizne do duboko plave. Tog dana su talasi bili malo veći nego inače, ali toliko blagi da nisu smetali nikome. Naprotiv, ljudi su se samo lagano ljuljali na njima, kao da ih voda njiše u ritmu koji potpuno pripada ovom mestu. A iza plaže, borova šuma i klisure koje daju osjećaj da ste sakriveni u prirodnom amfiteatru. Samo nekoliko minuta dalje otvara se Cala Anguila. Manja, intimnija, ali jednako lepa. I ovde je more tog dana imalo taj mekani talas, dovoljno jak da svako malo zapljusne obalu, ali blag da se i deca bezbrižno igraju u plićaku. Iz vazduha se jasno vidi kako se lagani talasi razbijaju o bele stene na ulazu u uvalu, praveći gotovo savršene, koncentrične krugove, tirkizne boje. Treća uvala u nizu je Cala Romantica, poznata po širokom peščanom luku i zaklonjenosti. Iz drona najlepše vidimo kako se taj blagi talas razliva preko cele obale, ritmično i ravnomerno. Ovde je sve više razvučeno, prostranije,
i nosi onu atmosferu zbog koje je i ponela ime. Idealno mesto za duga, mirna popodneva. Tri uvale, tri nijanse istog šarma, povezane tim laganim, prijatnim talasima koji su tog dana dali moru ritam, a ljudima razlog više da ostanu u vodi. Cala Marsal je još jedna od onih plaža na istočnoj obali Majorke, gdje se odmah vidi koliko je sve opušteno i lagano. More je tog dana pravilo blage, ali uporne talase, baš one koji nose ritam i zbog kojih se ljudi u vodi ljuljaju kao na laganom toboganu. Ipak plaža je živela punim tempom, od porodica koje uživaju u plitkom delu do turista koji samo čekaju savršen talas da se bace u vodu. Od puta se prostire dugačka drvena uska staza koja vodi skoro do same vode. Igra se odbojka na pesku, ekipe treniraju, deca trče unaokolo, a sve to pravi onaj tipičan letnji šum koji vam govori da ste na mestu gdje se ljudi stvarno dobro provode. Ovo je Cala d'Or, jedno od poznatijih i uređenijih letovališta na jugoistoku Majorke. Poznato je po svojim belim kućama, marini i ovim uvalama koje izgledaju kao da su sa razglednice. Hajde da obiđemo ovo mesto i ove uvale i da vidimo kako se ovo izgleda uživo. Odmah po ulasku u Cala d'Or shvatite zašto je ovo jedno od najpoznatijih letovališta na jugoistoku Majorke. Mesto je uređeno gotovo do detalja. Bele kuće u mediteranskom stilu, uređene bašte i ulice koje kao da stalno mirišu na borovinu. Ali najveći adut ovog mesta su upravo njegove uvale. Prva na našem putu je Cala Petita, mala, intimna uvala skrivena između stena. Voda je ovdje plitka, idealna za porodice, ali i za sve koji vole taj osjećaj da su pronašli mali prirodni bazen zaklonjen od sveta. Sve je blizu, sve je pitomo i sve deluje nekako privatno. Samo nekoliko minuta dalje, Cala Gran nudi potpuno drugačiju atmosferu. Ovo je najveća uvala u Cala d'Oru, široka, otvorena i sa mnogo više prostora na pesku. Ovdje se već osjeća ona klasična letovališna energija, više ljudi, više aktivnosti, više života. Voda je i dalje kristalno čista, ali talasi nose malo jači ritam, pa je sve nekako dinamičnije. A onda, kao kontrapunkt tim prirodnim uvalama, stiže marina. Jedna od najuređenijih na ovom delu ostrva, okružena restoranima, lokalima i šetalištem koje prati čitav kej. Cala d'Or je kombinacija sređenih uvala, luksuza i opuštenog primorskog ritma. Mesto koje je podjednako lepo za kupanje i za šetnju i za one večernje trenutke kada se svetla marine preslikavaju u vodi. Ovo je Salqueria Blanca, mirno mesto u opštini Santani na jugoistoku Majorke, koje zrači autentičnim mediteranskim duhom. Uske ulice i glavni trg sa drvoredom i klupama, gde se doživljava mir i lokalni karakter. Mene su privukle neobične skulpture koje su izložene na trgu.
saznao sam da su ovo radovi umetnika Anatolij Neznamov, koji radi radove od kamena i metala i potpisuje ih imenom Ne znam. Estrenker je jedna možda od najlepših prirodnih plaža Majorke. 2 km belog peska i tirkiznog mora. Ali ja sam ovdje došao zbog nečeg drugog. Hajde da sačekamo zalazak sunca. Ovo je jedna od onih plaža koje imaju potpuno drugačiju energiju pred kraj dana. Kako sunce lagano spušta svetlost, pesak postaje gotovo zlatan, a more prelazi iz tirkizne u staklasto mirnu nijansu. Čak i kada je puno ljudi, Estrenk pred zalazak postane tih, kao da cela obala za trenutak uspori. A ovako izgleda Estrenk u sred leta, potpuno druga slika. Ipak, upravo to govori koliko je plaža posebna. Ljudi joj se vraćaju zbog te neverovatne kombinacije peska i kristalno čistog mora. Za kraj dana vraćamo se u Palmu, u njen najlepši termin, odmah nakon što padne noć. Marina je tada potpuno drugačija. Svetla iz restorana i barova presijavaju se po vodi, a jarboli, čitave šume brodova, lagano se njišu na vetru. Odavde se polako penjemo prema katedrali. Ogromna, gotovo nestvarna, noću izgleda monumentalnije. Osvetljena tako da svaki njen luk, stub i prozor deluju kao scena iz filma. I dok kružimo oko njenih zidina, vidi se koliko je Palma zapravo spoj starog i modernog. Srednjevekovna arhitektura pored same obale, istorija tik uz gradski puls. Palma de Mallorca, stari grad. Lako je izgubiti se u ovim uličicama. Danas je neki državni praznik, pa pola prodavnica ne radi, skoro sve ne rade. Idemo mi svakako da se prošetamo malo. Ipak sam se raspitao malo, nisu prodavnice zatvorene zbog praznika, nego zato što im je radno vreme do 7, pola 8. Sada je sredina oktobra, a inače leti rade do 9, pola 10 maksimalno. U srcu Palme, nedaleko od katedrale, nalazi se ova kuća koju je projektovao Luis Forteza Rey. On je bio pod snažnim uticajem Antonija Gaudija, tako da ova kuća veoma liči na jedno od njegovih dela. Tako izgleda Palma kada se dan zatvori. Opuštena, prelepa i topla, baš onako kako se najbolje pamti. Ovako izgleda Majorka u oktobru. Ja sam se potrudio da se jurim sa vremenom i sa oblacima, da vam što bolje snimim neke plaže i neke delove Majorke. Hvala vam što ste ostali do kraja. Ne zaboravite da se prijavite na naš YouTube kanal i da nas pratite na društvenim mrežama. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.